abo ake bunkizizwe ziyaqwa aboyovela naye usathane awemva kweminyaka eyinkulungwane. Ngiyabonga abangcwele abahle enkosini, lokhu kuhlabelela kwalapha ekhaya kuhle kakhulu, ayibongwe inkosi. Futhi mawuzohlabelela nje, uhlabelele ngokuvuma kwenhliziyo nangokuzindla, uyaye uzwe ukuthi akusikhona nje ukuhlabelela okujwayelekile, kodwa uNkulunkulu uyakhuluma, ukhuluma nawe. Angazi ke bakhonza abahle enkosini, uma lezi incwadi seyifundiwe, angazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ngithini ngazo, ngoba uNkulunkulu esimlandelayo uNkulunkulu oyindida kaBonkulunkulu. uNkulunkulu uyamdida umuntu. Uma uNkulunkulu ngenye imini ethuma indoda ayisukele yena, uyayisukela ihlale lapha eyihleli khona uMose igama layo, uthi hamba Mose ngiyakuthuma ukubuye lapha kuFaro eGibhithe lapha egqilazwe khona abantwana bami. Uyambona uNkulunkulu uphazamisa umuntu eyihlalele, uthi uyamthuma umsusa lapha eyihlale. Akazange afise uMose ukuthi ngicela ukuthunywa kabe uNkulunkulu. Wayesemsusa uthi hamba, wathi usabathe ubeka izaba ethi inkosi nginamalimi angikwazi ukukhuluma, nami bengingacasha ngesithupha kumshumayeli ngicashe ngayo yonke indlela ebengithanda ukucasha ngayo. Kodwa ma umunwe kaNkulunkulu ukhomba usukhombile akabe uNkulunkulu. Uma ke umkhomba umunwe wagcina evuma ehamba, umufunda lapha ku-Exodus wehla ngezansi khona ivesi elingididayo uthi uNkulunkulu yena lo uNkulunkulu kade ethuma uMose uthi kodwa ngizokwenza inhliziyo kaFaro ibe likhulu. Umthuma kuFaro, kodwa yena lo uNkulunkulu uyasuka uyahamba kuqala engakafiki uMose. Ufika yena kuqala kumuntu uthi hey kuze uMose la kuwena uzokubhedela ungavumi, kodwa yena umthumile ukuthi hambe uyokhulula abantu eGibhithe. Angazi ke nalapha ma uNkulunkulu ethi asikhulume phambi kwebandla, hlezi uye futhi ozohamba angene kubantu ukuthi inhliziyo zabo zibe likhulu, bathi ngeke imlalele thina lo mfana omncane kangaka uzawuthini kithi. uNkulunkulu uyadida, usebenza ngendlela ongeke wayiqonda umuntu, kodwa ekugcineni uNkulunkulu uyayiphazamisa impilo yomuntu othile uza organize yomunye. uMose wayehleli kamnandi elusa izimvu zakhe ekwenza konke, kodwa uNkulunkulu wayesefika emphazamise empilweni yakhe, wathi wena usuzophilela uThixo manje. Akabonga uNkulunkulu. Okay, angikho ke lapho bakhonza abahle enkosini, njoba silapha singabantu abazofuna uthando lukaShembe nabazofuna ukuphila. Akabonga uNkulunkulu. Kodwa lokhu kuphila akuphila komoya, ukuthi nje mawungena phakathi kwalendle engcwele ebese kuthi noma ngabe ubukhathazwe yini ekukhathazile emoyeni, awuthi mawuguqa nje esangweni bese iqathaka isale phansi. Akabonga uNkulunkulu. Ngoba ushilo yena wathi asize nakho, uthi wozani nonke enikhathele nenisindwa uthi ngoniphumuza. Ungazama ukuyithwalela, uyahlupha kumuntu bakhonza abahle enkosini. Angikusho lokhu, uyabona mawulift umuntu ngemoto endleleni ethwele imithwalo, usuke umliftelana ukuthi akangene emotini abese ehlisa umthwala ubeke phansi ahlale emotini anethezeke. Uyahlupha umuntu othi seliftiwe wafakwe emotini ethwele umthwalo ekhanda abese eqhubeka noma usumliftile sehleze esihlalweni esenethezekile aqhubeka athwala umthwalo ekhanda. Njoba silaphi lapho ekulahlwa khona imithwalo. Akabonga uNkulunkulu. Isango lincinyane ayingeni imithwalo. Uyahlupha umuntu ozana imithwalo
indoda bathi beyisiza yayikade isebenza lapho isebenza khona ilokhu ifaka isipikile sakeni ithi siyongisiza ekhaya. Kwakuyindoda yayithanda ikhaya, kwakuhle lokho. Mayihlangana nensimbi iqoqo ithi le nsimbi ngelinye ilanga iyongisiza ekhaya. Uma ihamba endleleni iphoseke emgodini, mayisiphosekile nesaka lawo leyipikile, befika abafana beyibona ikhala phakathi bezama ukuyisiza. Ma bephosa intambo ukuba ibambe intambo iphume, ibambe intambo bese ibambe isaka lawo leyisiza ekhaya. Khona into noma ngabe iyasiza kodwa ongeke uphume emgodini uyigodlile. Sidushwa abantu abathi lezi zinto ziyasiza kodwa uShembe wafike waphikisana nazo. Khona into noma ungayibamba uthi hayi impela iyasiza yona, kodwa ngeke uphume emgodini uyigodlile. Kubiza ukuthi ishiye phansi ukuze ukwazi ukuphuma. Ithi inkosi enkulu yasePhameni okuyibophile kuyikhulula. Sinjena nje kodwa lithi izwi lenkosi enkulu yasePhameni lokho kuyibopha khona koyikhulula khona. Mabe imdonsa lo baba alibambe isaka lakhe liyomsiza ekhaya, linayo yonke into ayoyidinga phambili, kodwa ngeke aphume nalo. Kubiza ukuthi akaye phambili engenalutho ngoba uNkulunkulu olithemba uzomamukelisa phambili konke lokho akudingayo. Mawuze enkosini shiya konke ulandele uNkulunkulu, akabonge uNkulunkulu. Uma ke le ndoda bephinda beyidonsa intambo bayixhume baphinde bayiphose futhi ayibambe athi uyaphuma igqoshuka intambo. Baze balunguza abafana ukuthi hayi baba kunani lapha emgodini. Mabe bayabheka hayi le ndoda itshathi isaka lempilo. Twashiya phansi, shiya baba isaka, sifuna ukukhipha wena thina lapha emgodini. Bathi mabeyibamba ithi hayi sengiyalishiya abafana iphindane ngizama ukugcina. Bathi siyakushiya ke manje, uma iphinde iqashuka le ntambo sizokushiya. Base beyiphosa abafana intambo. Bathi mabeyiphosa yafika intambo yayibamba indoda intambo. Ithe la iqala ithi yaphakama bayidonsa yayisithi gxaphu isaka lami leli longisize ekhaya. Linosiza isaka kodwa uphumeki nalo emgodini. Base bethi abafana hayi iyaqashuka intambo baba siyakushiya manje. Yasala kanjalo leyo ndoda, asazi noma kwafika imvula zambondela umgodi yafela phakathi nesaka layo elisiza alisizanga kodwa uphuma emgodini. Ake ngikutshele lokho kukhona izinto zakho othi ziyasiza kodwa usahleli kulolu sizo ohleli kulona nale nkingo ohleli kuyona uhleli nayo. Kodwa uthi iyasiza kodwa ayikwazi ukukhipha emgodini. Lasiza impela isaka. Yayiyothi indoda mayisifikile nale ekhaya ibone ukuthi kunezindlu eziphephukayo zidinga ukushayelelwa, kufanele ngakhe ihholo leyinkukhu, kufanele ngenze ukuthi nazi iphikili zami engakade ngisebenza lapho engisebenza khona ngiyicosha ngiyiqongela. Kodwa mawuye enkosini kubiza ukuthi shiya. Akabonge uNkulunkulu. Ilokho bakhonza abahle enkosini ngoba singabantu abathi inkosi sibone ngomhla wokuphela. Akabonge uNkulunkulu. Usho njalo babilanga mabe sixoxela ubaba emzini wasePhameni thiwa wokuJulayi ephethe inkomo. Uthi ngiyabona nje walilapha esontweni abanye bacabanga ukuthi sosonta. Uthi abanye bacabanga ukuthi sogida. Uthi abanye bacabanga ukuthi sobonana. Uthi bafonelene noma batshenene ngendlela abatshenana ngayo besuka emazweni akubo. Uthi hayi wemasipangani sesohlangana emgidini. Bacabanga ukuthi bazogida nje emhlanganweni. Ithi kodwa kusikhona lokho. Uthi njoba silapha emhlanganweni uthi singabantu abahambayo, uthi lona lo uthwele umthwalo wakhe, uthi siyahamba sisendleleni ekhaya ezulwini. Ngingumhambi emhlabeni awulikhona ikhaya amen.
sisakuyo bangcwele inkonzo ngoba le nkonzo esikuyo iyinkonzo yokuzofuna ingubo yokwembesa umphefumulo. Ungajabuliswa ile ingubo nazo zasemhlabeni oyimbathayo njengoba kubanda kangaka namhlanje uzule uyimbathe sibentathu ngoba ufuna ukufudumala, kodwa lapha sizofuna ingubo yokumbesa umphefumulo. Mawuthi umuntu othi mayithandaza angakhohlwa ukuthandazela lokho akabonga uNkulunkulu. Ungathandazela oblanket labo basemhlabeni abaphelayo, bayaphela labo blanket. Yabona noma singangibathisa usulele lapha emgodini bazodliwa umuthi abadliwe iyona yonke into edla izinto lapha, abantu bayaphela abazowusiza umphefumulo. Kodwa kubiza ukuthi abe umuntu oyinikelayo enkosini ngokuphelele, aphile intando kaNkulunkulu kuphela. Mawufuna ukuya lapha esebenzela ukuya khona awukwazi ukuphila intando yempilo yakho, awukwazi ukuyiphatha. Kufanele ube umuntu ophathwa umthetho kaNkulunkulu akabonga uNkulunkulu. Roma 9:6 mayikhona omunye uyofunda akabonga uNkulunkulu. Kodwa ithi abe yilowo anazi yini bazalwane ukuthi siphansi komthetho. Njengoba silapha ekukholweni nje umuntu angayilawuli, kodwa ulawulwa umthetho kaNkulunkulu. Ayibonga inkosi. Ilokho bakhonza abahle enkosini ukuthi singabantu abazofuna lolo thando. Ngiyakhumbula umvangeli umdlule ekhuluma wangapha emangangeni, angisakhumbula ukuthi ekhuluma ngenkosazana ukuthi yamenzelani babamkhulu, kodwa yamenzela into enhle. Uma seyiyenzile lento enhle lenkosazana, kuthiwa ubabamkhulu wabe sekhipha ihebheni ekhanda ayelifakile kuyo, wayeselixhoma kule ntombazana uthi thatha nali ihebheni mntanami lixhome kuwe ekhanda, uthi mina nawe ngomhla kuphela siyobonana ngalo. Njengoba silapha yilowo nalowo uzothi inkosi ngiphe lami ihebheni. Akukho kunye esize ngakho, yilowo nalowo ngathandazele ukuthi inkosi nami ngicele lami ihebheni oyongibona ngalo ngomhla kuphela. Ngoba yilokho lapha indaba inomphefumulo akabonga uNkulunkulu, inomphefumulo nenhliziyo. Ithi incwadi yami eyiBhayibheli ithi linda inhliziyo yakho ngaphezu kokulinda konke okukhona emhlabeni, ngoba kuyona kunjani kukhona umthombo wokuphila akabonga uNkulunkulu. Abazi abantu ukuthi yonke into isuka enhliziyweni. Ukukholwa kwethu kuwe akongo ovuma kwethu Yobe woma inhliziyo ingisa iphikisa benguonyelwa yonke into umthombo wayo usenhlizweni. Inhliziyo iyisihlalo sikaThixo, mawuvuma ukuthi ibe isihlalo sikaThixo bayisona. Inhliziyo iyisihlalo somubi, mawuvuma wena ukuthi inhliziyo yakho ibe isihlalo somubi bayisona. Wena uyikhethelayo. Kodwa indaba enkulu ikuyo inhliziyo. Uma kuthiwa linda inhliziyo ngaphezu kokulinda kwakho konke okukhona emhlabeni, ungakwenza konke, kodwa mangingasuka enhliziyweni siphume emhlanganweni ungawuzili uwenze konke, kodwa mawuthi uyenza ngoba watshela ukuthi umthetho ayivumile inhliziyo yakho akukusizi. Isho njalo incwadi yami eyiBhayibheli ithi uyizwe umthetho mawungakholwa inkosi yomthetho. Kubiza ukuthi ikholwa kuqala akabonga uNkulunkulu. Akusizi ukuthi wena uthi ugcina umthetho kodwa inhliziyo yakho ayikholiwe. Uyabona ukuthi akukusizi ngoba uyayenza lento ngoba ngitsheniwe ukuthi angiyenze, kodwa manje enhlizweni ayivumile inhliziyo yami. Kubiza ukuthi ikusebenzela akabonga uNkulunkulu. Ilokho bakhonza abahle enkosini ukuthi njengoba sila sizofunela umphefumulo indawo.